Graduates for the Master of Arts in Teaching Marine Transportation. De La Cruz Vincent P. with highest honors. Thesis, Charting Optimum Employment Prospects for College Maritime Education Students and Professionals. Graduates for the Master in Maritime Management. Alviar Javid G. Bonita Maurice S. Montono Marky Carl S. Ramirez Maria Priscilla C. Reyes Christian Y. Sailadin Muammar J. Timpangco Nida B. Tutilia Colleen Riz M. Villanueva Clyde P. Yano Ludivino R. Iniego Catherine L. Graduate for the Master of Science in Marine Biodiversity. Alberto Joniboy D. Thesis, Beta Diversity of Mangal Forest along the coastal area of Barangay Victoria, Zamboanga City. Graduates for the Master of Arts in Teaching English for Specific Purposes, Plan A. Maghuyop Rusel S. Thesis, Assessing the Writing Competence of the Senior High School TVL ICT Students, Basis for Intervention. Muhammad Darwisa D. Thesis, Exploring the Vocabulary Needs of Home Economics in the Lens of Hospitality Practitioners. Salahuddin Dirhana A. with highest honors. Thesis, A Deficiency Analysis in English Vocabulary among Technical Vocational Livelihood Senior High School Students. Graduates for the Master of Arts in Education major in Alternative Learning System. Alyan Daina D. Thesis, Effectiveness of Community Mobilization on Alternative Learning System Participation in Barangay Kulyanan. Baro Flaviano E. Thesis, Impact of Stakeholders' Engagement on Quality Assurance for Alternative Learning Systems Programs. Faustino Juliet P. Thesis, Alternative Learning System Passers' Readiness on Employability. Tagayan Abdul Muin A. Thesis, Effectiveness of Technological Pedagogical Content Knowledge Implementation among Alternative Learning System Implementers in Zamboanga City. To review Ervito B. Thesis, Gender Differences in Scientific Literacy and Critical Thinking Skills among ALS Learners. Graduates for the Master of Arts in Education major in Filipino.
Andrada Maria Teresa L. with highest honors. Thesis: antas ng kahusayan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pakikilahok ng mga magulang sa gawaing pabasa, isang korelasyonal na pag-aaral. Annie Fradscan A. with highest honors. Thesis: kakayahan ng mga guro sa pagtuturo ng panitikan sa junior high school, isang eksplorasyon at rekomendasyon ng pampahusay. Cuenca Aloha S. Thesis: kakayahang linguistics at discourse sa wikang Pilipino ng mga mag-aaral ng Bachiller ng Sining sa Pilipino. Engel Vilma S. Thesis: antas ng pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa asignaturang Pilipino, batayan sa pagbuo ng programang interbensyon. Johnny Annie H. Thesis: estratehiyang trans-language sa multicultural na pagtuturo at pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Majidul Azmi S. Thesis: eksplorasyon sa hamon at oportunidad ng mga guro sa Pilipino sa implementasyon ng Project Letra. Mangkabong Hanalin A. Thesis: pagsusuri sa kakayahan at karanasan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng pananaliksik. Meloria Michelle I. with highest honors. Thesis: eksplorasyon ng mga oportunidad ng mga guro sa pagpapatupad ng matatag na kurikulum sa asignaturang Pilipino. Rodriguez Abigail A. with highest honors. Thesis: pagsipat sa pamamaraan ng pagtuturo ng gramatika bilang batayan sa epektibong pagpaplano ng instruksyonal. Tamak Carmen T. with highest honors. Thesis: akademikong performance ng mga mag-aaral vis-a-vis sa antas ng kausayan sa bokabularyo, batayan sa programang pang-interbensyon. Osman Herda B. with highest honors. Thesis: socio-emotional learning, emotional intelligence at akademikong performance ng mga mag-aaral ng BS EdPhil, isang korelasyonal na pag-aaral. Master of Arts in Home Economics Plan A, Resurrection Arnel C. Thesis: competency level of technical, vocational, and livelihood track and non-technical, vocational, and livelihood track home economics students. Sarles Bonabi S. Thesis: impact of internship setting on hospitality student service quality and customer satisfaction perception. Master of Arts in Home Economics Plan B, Abdurrahman Bichel B. Ahmad Sapia A. Ataide Clarimay D. with highest honors. Bautista Christian F. with highest honors. Candido Clarita L.
Diaz Lorimin E. Famin Marchona F. Fernandez Rustit G. Putalan Cheryl May G. Hadjulani Firdausha Y. Jacinto Jacqueline S. Leonardo Marvy A. Manonog Kristen Vinky M. Marcos Mayan A. Nunungan Leia A. Pajarito Juan G. Pataksil Jonelyn A. Soriano Celebrity E. Trifalgar Amy Antoinette S. Tuayon Haisel A. Tubil Jairis T. Master in Public Management Plan B. Abubakar Jehad A. Altabit Mishmel B. Amora Julius Cesar P. Amora Marvin O. Anawari Muhammad Al-Madi K. with highest honors. Apaw Jenny Joy B. Aparicio Geraldine L. Arasa Muammar A. Katubig Crisanto P. with highest honors.
Cobrilla Mark Virgil C. Di Mayo Marty F. Diwa Hana Yasmin H. Diwa Mugib E. Guerrero Angeline G. Hadjaluddin Shahid King L. with highest honors. Janjawi Muads T. Kandero Putli Nurijam D. Lagbas Malmiraj B. Limana Pailis May S. Lim Lisel L. with highest honors. Manalo Cristina S. with highest honors. Maranan Edmar Y. Melia Teodorico P. Navarro Mercy May E. Peñalosa Arieta J. Rasad Mirza I. Rojas Mateo Kimberly B. with highest honors. Salimbot Franklin Y. Santos Jaycely V. with highest honors. Santos Pamila T. with highest honors.
Signar Julser B. Villaflor Tommy A. Yongpo Mary Ann with highest honors. Congratulations. Bachelor of Science in Marine Transportation, Acoyado Alvin Jan R. Bachelor of Science in Fisheries, Abdul Rahudin S. Alfonso Rodel P. Cum laude. Abidin Jaisa H. Aguelo Giovanni B. Adam Wahid E. Angeles Warren. Adlawan Lu Windy. Ani Salan A. Aldani Rohana B. Aplita Edmar Jr. S. Aminula Lamia Khadija J. Araneta Kenneth J. Cum laude. Arano Aljon B. Baga Ervin J. B. Ariola Ronalisa P. Balambao Prince Sherwood S. Cum laude. Bako Eugene V. Balyaho Muhammad K. Cum laude. Bago Johaira G. Bautista Jeremy B. Cum laude. Bangkale Shaina D. Bayawa R.B. Kane G. Cum laude. Borla John Jaco S. Puerto Cruz Dayan P. Basan Vincent Jewald C. Cum laude. Kube Eureka Shane A. Kulan Rizal C. Dangkahan Al-Sadat A. Basan Vincent Jewald C. Danong June Aldrin L.